Ulat ke jela u Phagu Chauhan ula Shah Jied mentagasngi kum u Presiden jong ke Indian Red Cross Society Meghalaya branch ulat le shimbenta ha ke program jong ke World Red Cross Day ya ke balaju rakhir ha keleng ke pertai malau senam ha ke pratarik ujemang ke pang pedeng mentau senam kelong everything we do comes from the heart. Aba penpau ya ke jing sngo hun badai ke jing sngo kemen ya ke kam jong ke Indian Red Cross Society ulat uloong ba unyai kershan ya ke office stray kam jong ka ha Meghalaya namar ba kam da biang ka kompanya ulat ke jelau kmi lenti ban rat dingkhong ya ke jing pang tibi bat ke jing pang nyang lingkut da ke ba ula menjer ban ai jing rap ru ya ki khatsan ngut kinong pang tibi bat no senyang khandai po hajar tingka shaka TB Society शराब की शाखाएं लगभग सभी देशों के राज्यों में कार्यरत हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देश में 1100 से अधिक जिला उप जिला शाखाओं के साथ बड़े पैमाने पर समाज के सेवाएं प्रदान कर रही हैं।